Dobrodošli u još jednu epizodu Sampa. Pozdravljam vas vaš Pendula i vaš Borke. Gdje ste? Ja ne znam što uvijek meni glas, nekako bi to interesantno. Ja samo znam kako se ubija, viš, ovako dođeš i vi nestate. Zamestit malo, ajmo nešto uraditi. Tako je! Ajmo ljudima pokazati šta možemo ovdje. Obećali smo im prošli put da ćemo nešto uraditi, ali ništa. Bežmo, idemo opet po bicikla u Jure. Znači nastavljamo Sampa igrat malo. Šta? Utišan sam na 5 minuta, razlog vrijeđanje. Dobro, 10. Let's go! Utišan sam, ne mogu pričat, tako da samo će na mikrofonu da se ne čuje. To kao da njima treba nešto drugo. A ne mogu ih vrijeđati u igrici, to je fora. Vrijeđat ću ja. Što si ti sad skrenuo? Slučajno, ti si nabio. I zato živjela insomnija. A, nisam insomnija. Mini Petkov je, bote ime. Gdje ćemo sad? Idemo po oružje. Ajmo po oružje. Znači repriza kao i od prošli put, samo kontam da ćemo ovog puta raditi nešto korisno na neki drugi radnje. Prvo da mi kupimo oružje. Prvo da malo zmezditi. What the fuck? Šta je bilo? Ne možeš ući. Firma na prodaju. Ne možemo kupiti. Ajmo onaj Burger Shotgun rekao da ima neko. Gdje je to? I zato živjela insomnija. Meno je tamo. Vidiš mapu? Ne vidim. I što je? Vidi, oj, zabio sam se. Pendula Ebač, tako se on zove, ja sam Borki Termo. Borki Termo. Koga si ga uterati? Jel može sući? Može. Poli jeftino. Da vidimo, kaže ovako. Alo, ajde, oružje. Neću da... Što radiš? Neću da izađem, neću da izađem. Skoči. Znači ovako. Oružje. Zašto to radiš? Zašto to radiš? Opet ne znaš žutiš. M4, to ćemo ubit. Kupit. Zbog prevelikog spama komandi zabranjeno ti tipkanje neko vreme. Kupit ćemo podobran pošto ćemo skočiti sa mogli bi. neke zgrade. Da nabavimo čopere. SMG. Ne! Dobro, ajmo dalje. Čekaj, nisam se nakupao. Vijesti, uhićen je građanin Almin Tenis. Zasad ne možemo saznat razlog uhićenja, zbog istrage uhitio ga je Edin Dugalić. Jebote server. Dobro, barem znamo šta se dešava. Hoćemo skočiti sa Sapadom. Ajde, pratim. Sa Sapadom. Namirisali ste se. Da, inače Pendula ne zna da kaže namirisala si se pa... Namirisale su se... Pa malo mu se smete Pošto čova ne zna iz ovih, aj kažite. Nasmire. Kaži. Ponavljaj, ajde. Nasmire se. Nasmire se. Moli Pendula. Gdje je taj start ovo? Namirisali su se. Ja, uvek si bio zadnji. Šta si rekao? Pa ne možemo se popeti. Stvarno? Pa nema Nema do rentice. Čekaj. Kupujem šoper. Ajmo nešto raditi da ljudi ovi gledaju nešto interesantno. Ajde idemo do aerodroma. Idemo prvo nekog ubiti. Jer meni je jedna zvijezda ostala, valja popuniti. Idi tamo na spavnu. I dalje rolamo biciklove. Opa, gospod. Vidi, mogu pucat sa bajsa ovim kad sad. Samo se amplifier. Odi, gospođo! Dođi vam, vidiš da sam. Gospođo! Dođi vam gdje sam ja. Stani da je ubijem. Ne tu gospođu, evo ovo gospođu sam ja vidio. Da je lepa, spojza malo. Gdje si to? Evo mi. A gdje? Pa pogledaj u moj ekran. A gdje je to? Kod spavna. Tamo gdje je bila tvoja crkva, ne mi bilo. Dobro. Desnicu. Taj ćeš. Ima ih troje, samo ćemo ih pobiti sve odjednom. Ja ću ovu kurvu uvijek nožem. Ja ću zapucat da ti opali. Ja ću Uroš Matića. Specijalne jedinice. Šokiran sam, ubij ga. Tako je. Bježmo! Šokiran sam, ne mogu da se pomerim. Spašavaj me, sunce ti. Eno ga, Uroš, Rajan. Sve da i beži ovo FBI, sve, bježi. Ne bežim, ja ću sve, vidi ovu.
Kurvu ti nojku, jebem piš moj bajs. Gdje ću ja? Ubi Dijega. Završit ćemo u zatvoru, ali nema veze. U tome je point. Stani! Stani, ne znaš ko te juri. Ubio sam. Svaka čast. Biciklo i... Ja ću sakti negdje. Stani da... dođi vam. Stani. Ne mora biciklo, dođi vam. Možemo iznajeti vozilo. Kome? To ti priča, moje omiljene vozilo. Joooo. Ti voziš. Ja ću voziti, sad sjeti. Ja pucam. Ti pucaj. Ja uzet ću sad na 20 minuta. Vidi, ne mogu. Aha. Unrented car. Unrento si vozilo, kaže onda. 20. Let's go! Evo ga. Diego Rives. Opet on. Radi. Ti to pucaš sa dezertom? Da. Gdje ga zamezati malo? Pa daj, ne može umret. Ne može... Ubij ga više. Neće da umre. Stani. Gospodine, ja sam vama lijepo rekao. Stani! Ne znaš ko te ju... Milicija! Kako je? Ne, kako je. Sjedi, idemo dalje. Prvo pobit sve na serveru i onda idemo dalje. Potroši ja, brate, municiju, znaš ko. Mano, kupit ćemo još. Za takve kretene kupit ćemo još. Milicija! Stoj, milicija! Hvala vam na pozivu. Koliko imaš zvezda? 6. Svaka čast. Moram i ja dopuniti još jednu. Bil nas neko pojuri. Opa, Mitre! Gdje si, Mitre, miriću? Mitre! Ma ne. Čekaj, ovog Ma, Mitre! Ne, zapao Mitra. Neće Mitre doći, reaguje. Mitar mrtav, ubij. Evo, i stemni gotovo. Ja ću ga pregazit malo ga. Pa to! 5 zvezda i Na srpski način. Ja ne znam koliko smo ljudi do sada ubili. Idi popravi. Ali nećemo Reportovani smo 100%. Bonimo skoro. Čekaj, ko se crta? Smanjuje mi se zvezda. Grame sajs. Ajoj. Ima admin, a? Ima dosta. Odlično. Obućemo i admin. Ako nam zapne. I njega ćemo saraniti. Znači, to bi bilo, ja mislim, najbolje kad bi mi ubili i ostatak ljudi. Prvo da nađemo ostatak ljudi. Evo ga! Milicija, evo milicije! Milicija, stoj! Pucaj, prije što ni nas uživo. Stoj, milicija! Jesi izašao? Jesam, stani. Uroš, 14 metaka mi je. Mašić, ubij Mašić. Nemaš metkova? Imaš 5 metkova, stani, ne pomeraj. Biješ. Ubije sam jednog. A vozilo u kvaru kaže. Biješ, ožeži. Ne, gle srop. Sedneš ovako u auto. I? Ne mogu ti ništa. A ja gdje da sedem na kurac? Ubijem se Uroš, jedno sad ubijem ono drugo. Ne! Šta bi? Prizam. Dobrodošao u Areju 51. Stavljen si u Areju od admina Jasmin Popoljak. Čuj Jasmin, vidi ovo vozi bicikl. Na 20 minuta. Aleksandra, Abramo, pa mi nju ubijamo non stop. Ništa, ja mislim da bi to bilo sve od nas za danas. Nadam se da vam se svidjelo malo akcije i malo zajebancije. Što se tiče mene, to je sve. Što se tiče Pendule. Pa dobro, znaš kako ima, ženski ima sve u gradu. Dodala ovaj pista. Prijatno, doviđenja, lako. Pa čao ljudi!